Predstavnici udruženja Miloš Milojević evo ponovo pred kamerama sa ciljem da predstavimo ono šta radimo i šta smo radili zapravo u ovoj 2022. godini i s tim u vezi nikako bez Predraga Đurića. Dobar dan. Dobar dan. Volimo kada počinjemo da kažemo odakle se javljamo, pa kao i Miloš Milojević sa više lokacija, kako u Crnoj Bari, tako i širom Srbije. Ovoga puta smo u nekom improvizovanom delu, jer oni sadržaji koje realizujemo u okviru Doma kulture su privremenog karaktera, iako predstavnici lokalne samouprave opštine Bogatić obećavaju nam da ćemo i to pitanje rešiti i time možda biti poslednje udruženje koje će biti zbrinuto, jer treba reći da Crna Bara ima preko 10 udruženja, od toga svi imaju svoj prostor, jedino udruženje Miloš Milojević je beskućnik u svom selu, pa ne čudi to šetanje. Pa i zašto da ne šetamo malo po Srbiji? Miloš Milojević kao putopisac opisao je Srbiju, ratovao je, oslobađao pravu staru Srbiju i s tim u vezi evo nama narodnopisno, zemljopisnog pregleda srednjeg dela stare prave Srbije, publikacije koju udruženje Miloš Milojević zajedno sa izdavačkom kućom Miroslav ove godine ponovo vratilo u svest srpskog roda, interesovanje i naučno sagledavanje. Jer je zapravo ova publikacija koju prati etnografska mapa sve srpskih zemalja koja se nalazi ovde ispred nas, evo Predrag će pokazati, je bila i osnov našeg naučnog skupa sa temom ispisane i iscrtane istorije Miloša Milojevića. Danas ćemo ukratko pokušati da predstavimo ovu publikaciju, mapu, kako smo radili na njoj, kako smo došli zapravo do nje i osvrnuti se i na one podatke koje se odnose na naš rad kroz međunarodnu manifestaciju Dane Miloša Milojevića, čiji je centralni deo programa naučni skup sa međunarodnim učešćem i ova imenovana tema. U toku su pripreme za štampu završnog zbornika radova za ovu godinu na ovu temu i on se očekuje da će štampa izaći, kako to udruženje praktikuje, na dan rođenja Miloša Milojevića 16. oktobar 2022. godine. Dakle, Svečanom akademijom predstavit ćemo zbornik radova i osvrnuti se na temu ispisane i iscrtane istorije Miloša Milojevića. I tu nije kraj. Udruženje zapravo završetkom ovog programskog dela za ovu godinu već najavljuje nastavak rada na ovoj temi ispisane i iscrtane istorije Miloša Milojevića, a naučni skup u međunarodnom formatu održat će se od Ivanjdana do Petrovdana. Prvi dan skupa na Ivanjdan planiran je nadomak grobnog mesta Miloša Milojevića u Beogradu, u porti crkve Svetog Nikole, a drugi dan skupa već u Crnoj Bari u subotu 8. jula u Domu kulture. Dakle, mi smo programski ne samo završili i završavamo ovu godinu, već ulazimo i u naredne, a ako nas pitate za decenijski naredni rad, i to vam mogu pričati, ali u drugom prilikom. Predraže, zaista dosta radimo i ti si radio i zahvaljujući upravo tebi, da ne bude hvalospjev, ali to je zaista tako, mi smo došli u posjed ove male, ali vredne publikacije. Reci nešto više našim pratiocima, iako sam bio uključen u taj mukotrpan rad, kako smo svi zajedno evo došli do ovih, da kažemo, neočekivanih i neverovatnih rezultata po pitanju etnografske mape i ove publikacije. Istražujući naučni rad Miloša Milojevića, znači od samih početaka još pre nekoliko 2017. pa na ovamo, sagledavajući koja su to dela koja je za života objavio, vezujući se posebno za odlomke iz istorije Srba i za etnografsku mapu koju je objavio kao sastavni deo odlomaka, mada u javnosti se najčešće pojavljuje Milojevićeva mapa kao Milojevićeva mapa, odnosno izdanje odbora Kneginje Ljubice, koje je izašlo nakon Milojevićeve smrti i to je mapa koja se najčešće pojavljuje u javnosti i tu mapu je dobio i predsjednik Republike Srbije tokom posjete Kladovu od bivšeg direktora EPS-a kada je rekao da je mapa zanimljiva. Ali Milojevićeva originalna mapa iz 1873. je ona jedna od kojih se ređe pojavljuju u javnosti. Imali smo priliku da je ove godine vidimo na priređenom jednodnevnom skupu u Univerzitetskoj biblioteci u Svetozar Markoviću u Beogradu, gde je praktično ta Milojevićeva mapa spletom okolnosti izašla pred javnost, pred učesnike, posmatrače i u jednom prilično velikom formatu praktično dominirala na jednoj strani zida i bila praktično jedina mapa čiji je autor Srbin. I ja sam na tom skupu bio i bio sam prijatno iznenađen, imao sam priliku da postavim i pitanja i da dam neke komentare. E sad,
ta mapa i odlomci su, znači, 1872-73. kada je Milojević, znači, bio u tim nekim, što se kaže, početnim godinama istraživanja naučnog rada nakon povratka iz Rusije, pretražujući po bibliotekama i tako dalje, naišao sam i na ovu knjigu o kojoj narodopisni i zemljopisni pregled, opet on kaže užeg, ili tako, dela prave stare Srbije. I sam taj podatak da knjiga, kako sam u prvi put vidio, znači sadrži svega 15 stranica i da se radi o mapi koja se do tada nije pojavljivala u široj naučnoj javnosti, znači odveo me put biblioteke Etnografskog muzeja u Beogradu, gdje sam po redovnoj proceduri se najavio, znači otišao da ostvarim uvid kako muzej, odnosno biblioteka, nema mogućnost za kopiranje, skeniranje, nije dozvoljeno iznošenje dela van prostora muzeja. Onda sam uz, znači, odobrenje bibliotekara, znači, slikao celo delo i mapu, znači, ostvario, kaže, taj uvid i od tog momenta, znači, eto, ja sam insistirao da krenemo, da se to delo priredi. Normalno, u svemu tome nedostaju određena sredstva, nedostaje ljudstvo, oprema i tako dalje, i ipak je to jedan izdavački poduhvat, ali mislim da je i knjiga i njen sadržaj na svega tih 15 stranica uz ovu mapu koju Miloš Milojević daje, i shodno godini u kojoj se pojavljuje, to je 1881. Zanimljiva godina za Srbe, za dešavanja na prostoru Srbije i širem okruženju srpskog tropolja, kako kaže Miloš Milojević, a danas neki to krste kao zapadni Balkan. Borba da se delo objavi, znači, dobila je svoje finala kada se Miroslava uključila u sve to sa jednom velikom energijom, željom. Dakle, pričamo o izdavačkoj kući Miroslav, na kojoj se zahvaljuje na podršci, naravno, i realizaciji. Da, i izda delo, i ona se onda službeno uputila u prepisku sa Etnografskim muzejem, da, znači, iako delo je slobodno, što se kaže, ono, znači, ne podleže autorskim pravima i tako dalje, ali je htjela da to bude, što se kaže, shodno jednom civilizovanom postupku objavljivanja dela, krenula je u prepisku, znači to se sve poprilično odužilo, na kraju, što se kaže, nalazili su razne izgovore, i kada je Miroslava i rekla da smo došli smo u posjed dela, na kraju je ona i knjigu kupila kao polovnu, znači na tržištu, što je isto jedan znatan izdatak. Ali treba reći da je ona imala fotografije koje si ti oslikao. Tako je, ja sam, znači, to uz odobrenje, kaže, fotografisao, to sam uradio i na nekim drugim mjestima koje ćemo kasnije pomenuti. Krenula je da to objavi, i na kraju je iz muzeja, znači, odgovoreno da knjiga i mapa su u jako lošem stanju i da su na, znači, prerađivanju i tako dalje, da se to ne može dati za Da, to je poznato. Ja bih tu napravio pauzu, ako mi dopustiš, samo da pojasnim našim pratiocima. Svaki put kada se mi iz udruženja obratimo ustanovama da radimo na Milojeviću, i evo imamo, dakle, i oslikano, odobreno, naš izdavač, naša saradnica Miroslava nije želela bez tog skena da zvaničnog odobrenja uradi publikaciju, oni nas onemogućavaju tako što Miloševu rukopisnu zaostavštinu, nije ovo prvi put govorim, šalju na restauraciju. Restauracija je postupak gdje oni obnavljaju delo, to može traje godinama, i time onemogućavaju dostupnost ovih informacija. To je veoma stručno i perfidno, i ovom prilikom ja upućujem apel ljudima koji mogu da nam pomognu kako da se nosimo sa ovakvim izazovima koji se pravno pravdaju. Mi nismo posustali, Miroslava je to naravno oblikovala, čak je na kraju rekla i da će publikaciju koju je kupila lično pokloniti, koja je u dobrom stanju Etnografskom muzeju, da nemaju problem. Reći ćemo da je udruženje Miloš Milojević Svečanu akademiju obeležavalo upravo u prostorijama Etnografskog muzeja, i da na osnovu onog apela 140 i kusur
direktor te ustanove se skroz drugačije odnosi i prema udruženju Miloš Milojević i prema izdavačkoj kući Miroslav, jednostavno nam onemogućavaju rad. Dakle, apel... I prema naučnom delu Miloša Milojevića. Tako je, jer pazite, mi smo pokrenuli temu naučnog skupa na temu ispisane iscrtane istorije. Jer je to je zanimljivo, znači vredno reći, jedna upadica, znači ovo delo od 1881. koje se sada u Srbiji do sada nalazi u samo 3 primjerka i taj jedan koji se pojavio na slobodnom tržištu, znači do sada nijedna naučna institucija nisam našao da se čak negde u nekom od naučnih radova, dela, znači citira nešto iz ovog dela. Znači nikoga nije do sada objavio, a zanimljivo je da se nalazi u fondu predsjednika Srpske kraljevske akademije, kojeg neki kažu da je patrijarh srpske kulture, Stojana Novakovića. Znači i samom tom Stojanu Novakoviću koji je kasnije potpisao londonski ugovor i stvaranje Albanije, bio je poznat sadržaj ovog dela, a upravo je zanimljivo da je Miloš Milojević dao svoje viđenje, i to čitaoci će moći da, oni koji se odluče za delo da pročitaju, dao viđenje rešavanja tih, da kažemo, narodnih ili nacionalnih pitanja na Balkanskom poluostrvu, ali Miloša nisu slušali. Ja sam samo hteo da kažem da je udruženje smatralo da će daleko brže sa izdavačkom kućom Miroslava ovu publikaciju prirediti zbog samog uvida u dokumenta koja su potrebna za po prvi put naučno sagledavanje ovog dela, jer to je osnovna tema našeg skupa. I uspeli smo, zahvaljujući izdavačkoj kući Miroslava, ipak da na dan skupa dobijemo ovu publikaciju i mapu, jer ne je bila dostupna svim naučno-stručnim saradnicima i posetiocima. Zato treba da znači odamo priznanje i pohvalu Filozofskom fakultetu, odnosno biblioteci odeljenja za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu, iako je tamo sa tog fakulteta i sa odeljenja za istoriju i drugih dobar deo bio potpisnika apela da se stane na put našem štetnom delovanju i da se Miloš Milojević trajno progna iz naučne sfere. Meni nije bio prvi put da sam išao u tu biblioteku i tragajući za primjerkom mape koji nam je nedostajao da bi, što se kaže, knjiga izašla i Miroslava, otišao sam do biblioteke odeljenja za istoriju i ljubaznošću osoblja u biblioteci, znači isto sam pitao može li da se fotokopira, ne može, može li da se skenira, nemamo znači aparaturu, kaže slikajte. Obezbedili su mi, što se kaže, radni prostor, ja sam obavio fotografisanje opet svih stranica, iako je Miroslava već imala, znači, kupljeno delo i same karte u više varijanti, tako da ovo sada pred nama što se nalazi je karta koju smo uspjeli fotografisanjem pribaviti. O tome ćemo u drugom delu, mislim da je tema zanimljiva, da ćete ostati sa nama nakon kraćeg bloka reklama. Prorok Miloš Milojević, autora Dragoljuba Draga Mirkovića. Priča o Milošu Milojeviću, jednom od najzabranjenijih velikana u srpskoj istoriji. Zašto je i da li je Miloš S. Milojević prorok? Pročitajte u knjizi Dragoljuba Draga Mirkovića. I nastavljamo, nakon Kupidara koga ste videli u prethodnim kadrovima, upravo preko njega možete nabaviti ovu knjigu o kojoj pričamo. Nije preobimna, ali veoma bitna i tema je skupa i naredne godine ispisane iscrtane istorije Miloša Milojevića. Dakle, ovu veoma malu knjigu u malom formatu prati zapravo mapa koja se nalazi kod nas, etnografska mapa Srba i srpskih jugoslavenskih zemalja od Miloša S. Milojevića. Predraže, doći do ove mape, put je bio kakav? Taj koji je, znači, krenuo preko etnografskog muzeja, pa kasnije preko biblioteke Filozofskog fakulteta, ali ostala je još jedna nada i šansa da pokušamo, iako, znači, u pretraživaču biblioteka u Srbiji, znači, nije postojao podatak, ja sam se, vodeći onim našim višegodišnjim prepiskama sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti, sa odeljenjem za istoriju, koje nas je pozvalo da istražujemo. I to nije bio prvi put, znači radili smo pesme i običaje okupnog naroda srpskog isto u biblioteci Srpske akademije nauka i umetnosti. Otišao sam do akademije i, znači, pokušao da nađem isto delo, iako, kažem, nije ga bilo u pretraživaču biblioteka, i spletom okolnosti, znači jednostavno srećom i ljubaznošću opet osoblja biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti, našli smo ovo delo u ličnom fondu
koji se čuva u akademiji, odnosno u biblioteci u akademiji, ali sjedinjeno sa jednom knjigom ruskom koja obrađuje Hercegovinu našu. I tako da je ova knjiga i ta knjiga su ukoričene u jednu knjigu. Normalno, radost je, što se kaže, bila, što se kaže, velika, jer sam došao do onoga što tražimo da bismo naš rad zajedno sa Miroslavom krunisali i objavili delo. Nažalost, opet tada se naišao je problem sa formatom skenera koji posjeduje akademija, odnosno zaposlenih, znači skener koji je trenutno bio dostupan da se uradi nije bio tog formata da može mapu da obuhvati, a opet osoba koja je radila na skeneru većih formata i kvalitetnijeg, ono što nama treba, ili ja sam tražio u najboljoj mogućoj rezoluciji da nam se uradi, da bismo, znači, to delo, znači, imali statistično za naše potrebe, ali učinili i dostupnu javnosti. I ostavio sam podatke, znači, ono što mi treba da se uradi, i spletom okolnosti, znači, i zahvalnošću, u ovom priliku se zahvaljujem, što se kaže, akademiji, već nakon objavljivanja dela i dobrog protoka vremena, pre nekoliko, možda nedelju dana, znači, pozvan sam iz akademije i obavestili su me da je sken urađen i da mogu da odem da preuzmem. Tako da sada imamo i, znači, i taj primjerak, što se kaže, mape u tako kvalitetnoj varijanti koji će sada upotpuniti, što se kaže, originalno delo i dati vjerovatno još brojne mogućnosti u tom predstavljanju da srpska, znači, naučna javnost, ali i obični građani u Srbiji i van Srbije koji se sada nalaze u nekim drugim državama nacionalnim koje su nastale na srpskom etničkom prostoru, dobiju jedan pogled na svjedočanstvo koje je Miloš Milojević dao iz tog vremena. I to je prilika da kažem jedan detalj, znači, iako ova knjiga ima 15, što se kaže, stranica, Miloš Milojeviću često osporavaju, znači, da njegov rad je šarlatanski, nenaučan i tako dalje. Ali dobro, samo da te prekinem da bih pojasnio. Dakle, knjiga kao knjiga je potpuno identična originalu. Reprint, izdavačka kuća Miroslav zajedno sa našim udruženjem potrudila se da sve zadrži, čak i cenu od 1 dinar, iako ona zvanično nije. Po današnjem kursu knjiga dolazi sa mapom. Mi kao saradnici izdavačke kuće Miroslav nekako smo našli modalitet da ovu mapu ne sastavljamo sa knjigom, ne presavijamo je, jer znamo da postoje ljudi koji žele ovakve mape da urame, pa se udruženje dovija i dostavi da mapa bude što bolje očuvana, tako da ako poručite knjigu, dobijate i mapu koju, evo, možete reprezentativno i uramiti. Red je da ovom prilikom pomenemo, pošto je Miloš svoje, pre nego što kažem ovo što sam prvobitno hteo, svoje knjige posvećivao je svom ocu, pokojnom Stevanu Milojeviću, svešteniku crnobarskom, ali ovu knjigu je posvetio, znači, svojoj majci, kaže, u pomen sjeni pokojne popadije Sofije Stefana M. Milojevića, preminuše 1874. godine u Valjevu. Danas se do sada nismo uspjeli naći, našli smo umrlice, znači, iz knjige Umrlih za Sofiju, ali njen grob, znači, u Valjevu nismo našli, a znamo da je tamo u Valjevu izvršeno prekopavanje grobova zarad komunističkih interesa i ciljeva, ali vredi još reći ovdje da je srpski DNK projekat i Jovica Krtinić, koji inače promovišu doseljavanje Slovena, u jednom naučnom radu koji je ušao u Katenu Mundi 4. tom, dao podatak da su plemena Kuči, Vasojevići i Bjelopavlići, iz kojih je Sofija Miloševa majka i Prota Ignjat Vasić, koji ostaje svjedočanstvo upravo o tome, da su prisutni na Balkanu oko 4500 godina. Tako da Miloš Milojević je sa pravom autohtonista, jer je tu, eto, skoro, znači, 5000 godina njegovi preci. Prota Loznički Ignjat Vasić je rođeni ujak Miloša Milojevića. Tako je. A kada sam malo pre hteo, znači, upravo sam hteo ukazati na taj deo što se Milošu zamera nenaučni rad, a mi možemo slobodno reći da je to jedan potpuno naučnik, iako ovi naši koji promovišu Stojana Novakovića kažu da je Stojan Novaković polihistor, onda možemo reći da je Miloš Milojević za Stojana Novakovića polihistor na Kubu. Miloš upravo to sada ovdje zbog tih napada zbog kojih je doživljavao, znači, kaže:
Radi boljeg objašnjenja, mi ćemo se poslužiti narodopisnim i zemljopisnim podacima koji su za sada najverniji, a još će za dugo vrijeme ostati takvi jer smo ih pocrpeli. Pod A. Iz turskih zvaničnih data. Pod B. Iz eparhijskih zvaničnih data. Pod V. Dobavljena su od pojedinih znatnijih i razvijenijih naših tamošnjih pravih ljudi. I pod G. Iz sopstvenih mojih pribeležaka na licu mesta, koje su još najtačnije, potpunije i vernije, jer su i na licu mesta pribeležene i rezultat sviju navedenih data. Još jedna rečenica, kad je radio putopise, znači 1, 2 i 3 i tako dalje, Milojević je dao i u drugim nekim delima pominje da će on dati podatke za svako selo, mesto na prostoru prave stare Srbije, ali taj deo do sada nismo našli. Možemo pretpostaviti da postoji i da će do njega udruženje zaista teže dolaziti, kao što vidite i sada povodom ovakvih publikacija trpimo neki vid zabrane. I onda se postavlja pitanje zašto Milojevića, evo i tebi Predraže, govore da je nenaučan, kao što i ovde vidimo i u drugim delima. Miloš je koristio izvore, i lične, i izvore iz Turske, iz drugih mesta. Samim tim, to je jedno naučno delo. Kako ga onda klasifikovati kao nenaučno, a ne dozvoliti da izađe, da se javnost upozna, stručna, da se pojavi na skupu, jer zapravo skup naš u Crnoj Bari je jedini koji se bavi temom Miloša Milojevića i otvara pitanja njegove naučnosti, dok druga strana najavljuje dolaske, a ne dolazi. Pa evo ovako, mi smo za ovaj naučni skup pozvali neke od potpisnika apela koji su najuporniji u znači, osvežavanju, osjećanja na taj apel i na napade na Miloša Milojevića, ali su se oni sa tim pozivom sprdali. Tako da pojavljuje se, znači dolazi sljedeća godina novi naučni skup kada oni to mogu predstaviti. Prvo potpisani na tom apelu koji je znači usmjeren bio na lik i delo Miloša Milojevića, ali i na rad našeg udruženja, profesor dr. Siniša Mišić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji upravo predaje istorijsku geografiju. Znači gospodin koji sjedi na Filozofskom fakultetu, gde je biblioteka odeljenja za istoriju. Znači nije otišao do biblioteke koja je, što bi rekli žargonskim jezikom, pod nosom, da prouči to delo pre nego što je potpisao apel. A nema za svoj radni vek do sada, nema nijedan naučni rad o Milošu Milojeviću i njegovom delu. Mada ima doktorata koji su pred njim odbranjeni, a odnosi se na Miloša. Zašto? Zato što se u Srbiji tada, pa i danas, znači verovalo više stranim istraživačima, putopiscima, krivotvoriteljima srpske istorije koji su pisali političku istoriju Srba poput Porfirogenita. I upravo vodnjen tim Miloš Milojević na početku, znači ovog dela, čitaocima koji će čitati, kaže: pre nekog vremena doneše zvanične srpske novine nekako izvešće engleskog konzula u Prizrenu o pravoj staroj Srbiji koje je kod nas čitano, kao neka nova stvar i sasvim 50. čudo u svijetu. Mi smo uopšte tako sretni da nas ne samo uče o poznavanju naše domovine kakvi Nibud Herberi, Hanovi, Irbijeve, Bujevi, Kanici i kako se ne zovu ti strani puteštenici, turisti, nego su nam još u našem rođenom znoju i trudu, novcu i muci skupljene i pribrane naše starine i, na primjer, naše stare novce, pa još i novčanom pomoću naše države, kao što je Ljubić, obelodanjivali i pečatili i najstariji za sada novac srpskog kralja Vladimira, odnosno svetog Vladimira Elbasanskog, još i pobugarivali, nazvao ga novcem nekakvog kralja bugarskog Vladimira, a Bugari niti su kad imali kog vladaoca Vladimira, niti je se i jedan njihov vladaoc zvao kraljem. Zanimljiva je stvar, recimo, i tu malo iskočiti iz svega ovoga, da Srpska pravoslavna crkva njega Vladimira smatra kao prvog srpskog svetitelja, a 1000 godina pre njega, znači onim svim koji su postradali od Svete Irine, znači Likinije ili Licinija, pa na ovamo i dalje je prekrila tama
Vladimira su upravo ubili Bugari. Nedavno sam, znači, čitajući jednu knjigu o manastirima koja je izašla, znači, tamo negde 1920 ili 30. godine, koja opet nije pisana na osnovu Milojevićevog dela, znači, nijednog pomena nema, došao, recimo, do zanimljivog podatka, evo, nek naši naučnici istraže, znači, koji srodnik, znači, srpskog kralja Vladimira je ubijen u crkvi na Miholjskoj Prevlaci. Hvala, Predraže, i pre nego što napravimo još jedan kraći presek, ja ću pozvati sve vas koji nas pratite. Među vama ima naučno-stručnih radnika, saradnika koji možete doći na naš skup, ali mi znamo da vi izbegavate takve formate i da su kancelarije kao i Stojanu Novakoviću udobnije za rad, pa radite. A vas koji ste istinski pratioci našeg udruženja, da se pridružite, ako ne kupovinom knjiga, onda istraživanjem. Upravo ove publikacije i mape koja je tema narednog skupa. I obični ljudi, istraživači, doprinose daleko više od kancelarijskih ljudi koji obavljaju svoj posao za naš dobar budžetski deo. Zato vas očekujemo u Crnoj Bari na danima Miloša Milojevića. I nakon kraćeg predaha vraćamo se da pričamo o knjizi koja je predmet naučnog skupa, ispisane i iscrtane istorije Miloša S. Milojevića i naredne 2023. godine ovde u Crnoj Bari, pa sada i u Beogradu, kao što čujete po planu manifestacije za 2023. godinu. Naše sadržaje putem interneta dobro plasiramo, bar se tako nadamo, dobijamo povratne informacije. Dakle, poštovani prijatelji, na internet sajtu www.milošmilojević.com, koji ima svoje delove dani.milošmilojević.com, naučni skup.milošmilojević.com, možete pratiti sve novine i događaje, pa i podneti prijave za učešće na skupu. Pored skupa kao centralnog dela programa manifestacije Dani Miloša Milojevića, ono što obeležava program jeste i likovna kolonija. Pa da se samo, Predraže, malo osvrnemo, iza nas se nalaze za sada 3 umetničke fotografije koje predstavljaju likovnu koloniju. U ovom slučaju, koliko vidim, prva je Tatjana Karabašević sa jednom vazom, a središnji deo, portret Miloša Milojevića, ulje na platnu, koga smo dobili u okviru ovogodišnje likovne kolonije od gospođe Marije Popović, i evo, potpisana je 7529. godina kao godina u kojoj je nastao ovaj portret, i naravno grifon, koji je sada, ja mislim, možda i najprepoznatljiviji sa naše kolonije i možda jedna od umetničkih dela i slika koja za sada ima i najveću ponuđenu aukcijsku vrednost. Dakle, aukcijska prodaja pojedinih slika, koje na osnovu odluke udruženja budu putem Kupidara, je takođe mogućnost da pomognete upravo ove naše napore, jer ipak treba reći da udruženje ima finansijskih problema, ponajviše zbog tog apela, jer takođe finansiranje nam je delimično smanjeno, onemogućeno i sopstvena sredstva su najviše u igri u funkciji kada su u pitanju proučavanje, publikovanje Miloševih dela. Aktuelne političke teme ne mogu da budu zaobiđene da se ne uzme čak i delo Miloša Milojevića, zato, kao što si rekao na početku, predsjednik Vučić je držao mapu Miloša Milojevića i upoznati sa svim tim okolnostima koji idu na ruku udruženju Miloš Milojević,